Ready, ready. Okay, wait, don't do. Say one since okay. Ready? 1, 2, 2, 3. Boy, I'm going to do it. What the jam she did, so that's Wait, चल्न छे मच्छी अँ। तजा छे तू त्यो बुराङ खेलेवा होला खनि छन् त Good. बुराङ खेलेका युवा पुचाउन अर्गनाइज याउछुले भुटमाली बेक्यु बेक्यु कम्पिटिसन का Angela, hoe gedaan, maar dat ook. De jokko man wou doen. यो कमन ये वाला पुलजी। शिक्के ये पुसन नि Oh, tutudulle, kale da, tutudulle. अझै सन्त फुक्कन डिटेल्स ल्याका यसो बालको पोत दिने छु जुलाका Kaka dan yang kini dokko details. कानुन सले त त कुन बना ल्याका छन् त जु जु Kejubu goyo mister laka alipa weka ne. काले त आतो काइट मेकिङ एन्ड फ्लाइङ कम्पिटिसन बारे जसन्त सिरियली भ्याका ऐसा छुछुजुल्लाका Juju dan yang शिखता चाहिँ चोदु याक्न दा. दक्ले नापा नेपाल सम्बन्ध झिन छ व पी छ द कौलाथो तृतीय शनिबार खुनु भुतमाली बेक्यु व बेक्यु कासया उले जाजो जुल थो उले जाजो जी व स्वस्ति शिखराकार जाना न्याकौ ह Wow, guli nye puloji da. खनिले त तस्क ने पुस्सन Ale meu छुछुजुले. थुगु जाजोले भुतमाली विशेषज्ञ ज्योति रत्न तुलाधर पाङ कथा झाइ बिगु ख अथे उडा म्युजियम या कजी डाक्टर सुमन कमल तुलाधर उडा समाज या मु छ्यान्जे राजकुमार कसा वो उडा समाज या दामभरी प्रवीण रत्न तुलाधर न पा कथा झाइ बिगु ह ए उलिचाको महु युवा पुचया नाय प्रमित स्थापित ज्यादन दबली बनौ ह Ale थो जाजो गन्जुले रिदि. थो जाजो न्यत तुलादर त्वाछे बुराङ खेले जुका लेता त ए Ale meu न कनाहिले. अले भुतमाली विशेषज्ञ ज्योति रत्न तुलादर जु भुतमाली बेक्यु भायाना थो जाजोया उले जायान दिलका उले जाजु न्य नेपाल या राष्ट्रगान व उडा मेन पालम्पा हाकु ह अथे उडा युवा पुचया नाय प्रमित स्थापित जु निच्छिया जाजोयो बारे खकना दिउ ह जोदलपा थो जितो मोनिसिया न्यो शनिबार असोज 23 गते तो फुटमाली देख्यो बेग्यो कासाले चाहिँ मलाई बाकाया चाहिँ नेपुकी त वइ दिदी सब्जी एकदम दुरेसी बिन्दुरा देशना चुना थयो कार्यक्रम चाहिँ बेसिकली जिपुरा दार्जिलिङ जता के पिचे चाहिँ मलाई फुटमाली देख्यो बुक कला वो खमला वो चाहिँ
तनाव मनोरञ्जन धगाल लुमङ्कित चाहिँ छौ चिरु प्रोग्राम चाहिँ या त सोइजनु ख प्लस अठे थौकने चाहिँ टेक्नोलोजी जमानाले चाहिँ मलाई त्यो भुटमाली थयो कसी थाउना भुटमाली बेक्युपट्टि गु एक्टिभिटिज हिसाब मजाले यही हो चाहिँ वो मौजूद खला धगा चाहिँ मलाई यो त हाना छ लुमङ्कित चाहिँ थो भुटमाली बेक्यु न छ कार्यक्रम चाहिँ थोए कार्यक्रममा चाहिँ सोना चाहिँ झिन्ने वञ्चनो जुला मलाई थन चाहिँ थो हिची भित्रे भुटमाली बेक्यु बाहेक न विभिन्न नेपुस्तौँ कार्यक्रम प्लस फुड स्टल्स पनि प्लस पसल पनि यो तयार चाहिँ मलाई छो मिनी फेस्टिभल चाहिँ जस्तो याद चाहिँ थाना सोयाजनु जुल छिपिसा थुक्क तहे भुटमाली विशेषज्ञ ज्योतिरत्न तुलाधर उडा म्युजियम या कजी डाक्टर सुमन कमल तुलाधर उडा समाज या मु छ्यान्जे राजु कुमार कसा व उडा समाज या दाभरि प्रवीण रत्न तुलाधर पिन्छ थथयु नुग खकना दिगु ह प्रकाश गोसा खलो र थन उपस्थित गर्दिन केहीजनाले अमित भाजु युवा प्रसाद नेता उले केही सकल सदा जो हिन्दू हुनुहुन्छ सुला नमस्कार थाना चाहिए थाना मन चाहिँ दाइस से चला दी सकसिटन यो पिंटुना दुलोगो निसे जो जलपा अथे थाना चाहिए पिंकी दाती सकसिटन यो पिंटुना मोनिया पिंटुना ला तो चाहिँ दसैँको झिउ मोनी नि लुमङ काटी ला दसैँ ढल्की चाहिँ बेबे किस्म चले मोनी रे चाहिँ छि बेबे किस्म चले आओ कि त मोनी रे मोनिया पिंटुना होला अहिले अथवा चाहिँ दोस्रो जितो छुरासा ठौठो युवा पुचन गुज ठाउँ ठन ठु अर्गनाइज याना थथे संगठित याना हया ठु किस्म कार्यक्रम यान दिल वेक अप इन द योको बधाई उडा समाज या मु छ्यान्जे राजु कुमार कसाजु या नुग खन्ते त इना व्यञ्जना Please welcome Mr. Raju Kansakar. जो बा जिन भुटमाली बेग छ यो ठाउँको स्लोगन जिन भुटमाली बेग छ हाना छ गरे बचाले से जिन बेग छ भुटमाली ठाउँ ठाउँको बेगमा छ जिन बालका बेग छ ठाउँमा सभा नाय रासमाली उपसया नाय जो डबली चुनादेवी बाजुनादेवी अनि उपस्थित राजविजात र टिभी दक्षिण युरोपको जोजलपा युवा पूजा पाखे पहिलो ज्याजो यो अर्थ आठो युवा पूजा या पाखे चाहिने 2 वर्ष चाहिँ ल छुए ज्यामो जोडी ज्यामल ढका बारम्बार जस्तो ढिस्नु ख तर वेको पिछन ठाउँ गया टरमे ज्यान त के न टरमे धमाका ढका वेको चाहिँ दिल छौ खान्डो सुनारको सेचोट कामी गएको छ दाहे वेको न सिकटरमा ठाउँ ज्यान दिल वेको सोयाबीमा ठाउँ एक दिन कोरोना करायाना बोल्नु त छामनी अवस्था एको सुदाको छान्जे भाजु या त आज मौ उडा समाज यु दामली भाजु प्रवीण रत्न तुलाधर या त नुग खते त इना व्यञ्जना प्लिज वेलकम मिस्टर प्रवीण रत्न तुलाधर सुबा तो ज्याजया नाय उडा समाज या युवा पुचय नाय अलिक सेटु भी सकलसित जोजलप नापमा ठना बोटिका झापी सकलसित स्कदिउ आनु जोजलप हिँड्छन दक्ष पहिलाला नाप नाच ढाठे युवा पुच उडा समाज युवा पुचन छौ बांला टस्क यही पुचौ ज्याजो चाहिँ अर्गनाइज यान्डिउनी बग पिन्ट छक हानु छ यु बाहेन यको चाहिँ सुबा देशना चना ठो ज्याजो रिउ छाया मल ढाबे ख नाच दैजिन गली झिस मजा निसे पुरा टक्न चाहिँ हे पुसे चंग झिस नापा निसे चाहिँ फुटमान बेगा उइचनो अझ ढामल ढगा डला असले झिस अझ ख जिठो झि
गुला सिरे साटे चाहिँ आक्से सेबले गयो निको संग चाहिँ फुटमाल त बैचिदिउ क तर आज सो किसा ठन मोनी ठेन्नु गले न्यानी ठेन्नु गले तर आक्से सिटे छ लाटे ल्याएको किस्ममा फुटमाल त खन मरे हुँदो होला थियो ज्याजो एनजिओले चाहिँ थियो छिसा चाहिँ टाइम टेमे यनै के चुनीमा छाडा स आइपी नुको सदेश सैले छ फुटमाल ले मसिन गल पावर ने जोन ठे किस्म थियो जु ज्या चाहिँ थियो ज्याजो चाहिँ ये सुठा लगे न्याके दिसा अलि जु भिन्टना दु अलि छु अठियामा उडु धाचा ढाके ढाढे छिउ चाहिँ मु छन्जे बाजु ध्यान गल ओडा समाज पाहे यामा चीज चाहिँ छु किस्म कठ ग्वाली बी चिबबी अझ ओडा समाज माको छिउ ठना चाहिँ मे गुङु खला पुचा पाहेन दु गुङु खला पुचा पाहेन छुनमा आउ टाइममे छुना किस्म चाहिँ ग्वाली वइ दु दि भन्न सकै छैन आठो ज्याजा ठौ सुठा लगे यामा दै जु थे भिन्टना विषय जो ठना चाहिँ दक्षिण सुबा दिन्छ सुबा उले ज्याजोले नुगा खचक कौदु कि मेमेउ न जुदु रे दे मेउ न जुदु नि लेत्ता त उडा म्युजियममा भलिन्टियर्स पि पलिना तुलाधर व उत्सव तुलाधर न उडा म्युजियम यु मसिका बिउ छौ प्रेजेन्टेसन न बिउ खनि जियो हन उत्सव चाहिँ छि उडा म्युजियम यु बारे छु ढाटा परिचय नडु एको सोय बले नाच सुमन म्याना न खना बले जिमसो सोय बले अपोसे उडा म्युजियम बारे मसु राया जन थल अपोसे शिव खनी चाहिँ मसु पिन्त न जिउरा आ जिउ चाहिँ उडा म्युजियम चाहिँ उडा छे चित्त धर्म अस्ने डुला अलि मेरो राउ चाहिँ झिजमको यही बले वो झिर छेन देगा तौडु मखला उकेन उक्यु बारे न चोय तौडु झिजमको यही बले छुछु यही अहिले मेरो हाउ चाहिँ झिउ पुनाउपट्टि चिसा त अयोपट्टि तै तौडु मखला अहिले मेरो प्रेजेन्टेसन कन्टिन्यू याद चाहिँ झिया उत्सव त सर्ट थ्याङ्क यू जोजोलो बा जी उत्सव तुलाधर मखला जी को स्लाइड्स में चाहिँ कन्टिन्यू याद असो झुडा म्युजियम में चाहिँ सुसु दुधाले तको नौवटा वर्ग दुनी सब वर्ग तुलाधर गंसाका गगन लेकिन दपेसु जिसमा चाहिँ ट्रेडिसनल अकुपेशन्स प्रोफेसन सुसु भ जिसमा चाहिँ मतलब in the form of photos and dolls is showcase I'm going to अलि मोनिउ लस्ता जिन कुचा सितारे मालश्री धुन्थाना न्यङ्काका ए धाते खला गर्ने कुलोजिकला जिमो भोलिन्टियर पासा खनि गर्ने यो ताता युति तुलाधर ताता यु मालश्री धुन्था मधुर मालश्री धुन्था त मञ्चे इना व्यञ्जना प्लिज वेलकम मिस रिकी तुलाधर फॉर हर म्युजिकल परफॉर्मेंस उले जाजो शिरे सात की भुतमाली देखिउ कासा सुरजुला अले उके नि सोमा कासामी पिन्छ बोतिकाउ ख सकले कासामी पिन्छ तस्कय मेहनत याना भुतमाली देखु ह कासामी पिन्त भुतमाली देकेगु फुक्क जोल कोसा खलक बिउ ख
भुत्माली देख्यु कासा तक्ले बालक भुत्माली देखा नाप्लामा आदित्य तुलाधर खसा शनि शिखराकार लिउ लाउ ख भुत्माली देख्यु कासा दुंका भुत्माली बुएक्यु कासा न्यात भुत्माली बुएक्यु कासा नि छम कासमी पिन्छ बोतिकाउ ख नि छम कासमी पिन्त सोम सोमेशु पुचा याना नेगु पुचा बेकु ख रेडी 1 2 3 स्टार्ट 5 minutes na kasi lagi tayo mahukay. Oi, हाइटमा राखे अलि अगाडि गइदिए बरु है Volunteers to kuni jado li sauta so do please alwana disa निगु पुचाया जथी सुंगु चरणे भुत्माली बुएक्यु धेंधे बल्लाजुगले शावक सिद्धि तुलाधर आयुष सिद्धि तुलाधर व आदित्य तुलाधर पुचा नाप्लात भुत्माली देखल बुएकल त्यात अले शिरलला गन शिरैले त व दिनेला भुत्माली बुएक्यु व देक्यु नाप्ला प मेउ मेउ न गुल्ली जाजो जोदो छुछु जाजो जुजुले अवास्त का मशुरा तुलाधर पार्टी पालेसी फर्स्ट फ्लोरे थी नसा तोसा थी हला जलायो गुली मची स्टॉल्स तो उलिचक मखु विजिटर्स बिन त नेपुके त गुली मची गेम्स त न जुदो नि छुछु गेम्स जुलेरिबे गेम्स तला डार्ट गेम दु पिरामिड कप दु बास्केटबॉल न दु अल झिसाला कर्सी म्युजिकल चेयर न मिता गयो नि पुस्सन लास्ट ला झिउ बिंगो छौ न मिटाउँदै नि झिसाला थुक त भुत्माली देक्यु व बेक्यु कासा फुक्क जाजो ताला आउदु थते ताला कि त जित स्पोन्सर्स पिन छ न यको ग्वाली यान दिउदु जित ग्वाली यान दि पिन स्पोन्सर्स पिन ख विजन सफारी रिसोर्ट सौराहा चितवन
Merchandise Green Nepal, Swanigo Organics, Bossy Classy Apparels, Tease Your Palate Thomil, Prakat Drug House, Shandar 5-star Momo. थुल्ले मच इवेंट्स जुदु बनीले बात जुइनी Dior Kusan Nungla. Dior Kusan Nungkusa, Putmali Vekyu wa Dekyu Kasa Napnapa, Meu Kasa Tea Pintano, Ura Yua Puchaya Naya, Promet Stapit Jun, Sipa Lolandi Kha. Gift sponsor Swanigo Organics. Thank you so much for the gift. Fuka winners with the congratulations. Athon main event ho kite flying na ho. Fuki winners ho. Aditya Tuladar, Aditya Tuladar, Shravan Siddhi Tuladar, Ayush Siddhi Tuladar. Took you gift sponsor for merchandise in Nepal to give 6,000 plus rupees use cost. Congratulations, Team 4. Sirpa Lolana Jajo, Adja Yakko Nipukita, Yurish Tuladhar was Suzal Stapito, Guitar Thanaj the Mehalana Yankadilla. And flying competition is fully much events do. Jitho ni pukalyang na chalawe ma wali tata. ख थुसिला मेसेज लगा YouTube program है मिस लगला And next event chungjusa wale fuka yuwa pucha no organizer event se. का दज बच्चे न्याय दाइजो माला अजिन्या थना सो मिले ना वे का Juju. Ka sa next time ura yuwa pucha na chung event kasa. जी तता के निमा पक्का भन्यो गाइस इनका पक्का वे का जनो छिपी सोयाबी सकले सित न युवा पुचा फुक्क इभेन्ट से जाता इना पेन्सन सुबा जोजल